mania company dina sumdong lian nita entrepreneur langsar le hausa chumi nuwa politics lu chil le ta India thisen kai Vivek Ramaswamy chu Donald Trump sarkar thara US sarkar lai puya Department of Government Efficiency dosa hutu pakhat zoka ruat ania Elon Musk nen US sarkar lai puya sarkar na thokte sum man titlem tura ruat ania tuntruma hen Vivek Ramaswamy chanchin kan han thur bing deuh don ani November ni som pasari sang ni som ni pali cholni ania bazar thlir tu te chibai ule India thisen kai Vivek hi pafing le thu soi thiam tongkam thiam le leili thazet mai Donald Trump phei chuan silai pok rangang zar thu soi thrin ati hialani a Ramaswamy hian Elon Musk le ke hi US sarkar lai puya sarkar na thok mi puide than chu ani lo makta duai tel te thian fai tura ruat kan nia hei hi kan ram chan himna kong khat ani ve tho Elon Musk hi in lo chiang to mai theya ani hian thir khen ron keng don lova thing zaina khol chainsaw ne na ron thok dona chu kan ram sarkar na thok te then fainan kan mang dona a hlimong khopang kumli liam ta chung khan ram tla chia kan ni ti ring tura zirtir kan nia man lai rom lal ram top lamang mai kha kan ni tuna kan ti thei chun chu thil chia le nom nokkar atanga tal chu tuma thei to ba be ani maya nam ta chemek din huna ding reng tur kan ni lo ti hi ka ngai dan ani karma sa in than pui result tang khan kan nam hian hlotlin na tlang chi be sei tura bultan na kan nei thar le ta a kan nam chanchina hun thaber chu kan malama a omani America rama hian kola eng tana Zinkara niya chuak tanta a heram hian bultan tharin kan thorim na le kan in pek na mangin malam kan pananga kan follow thang lian zel ten hena po chu kan zirtir zelang herama hian mitin in thu soi tura zalen na nein vunronga wanga in thliarna omlovin engna po a tha piang an tling zelang ati dotsa Elon Musk nen nan tho dan tur soin Ramaswamy chuan he nan tho tak huna chuan an na tho dan le an mason dan chu mi puite hena puang zar turin kartin live stream an nei zia don ti asoya kan tumber chu sarkar na thok ti tlemania kan na tho dan chu mi puite hria da puan zar vek kan tuma kartin dos cast kan nei thinanga dos na ber tur chu kan ramdin tu te du dananga sarkar kal theina tura malak ani ber maya president Trump na tho kormin hak tir manga na tho thuai hi Elon Musk nen hian kan chak to hle ani atibok Vivek Ramaswamy hian dos malak na tur asoi chiang thiam hle a sarkar na thok tamlu tu ka wangin sum mana tamba ka mason na thar nei har ni na soya US sarkar lai pui noya agency le commission tamlu tu khi kan mutan ber chu ani henglam toy pathum nei na ming sang tamlu tu hian thutluk na siamati hara mason na thar om theilowa sum mana ti tama wangin rama thang theilawani tuna hian US ram chunga thlok thaber kan la khom meka kan ram than mo bok ber chu sarkar na thok tamlu tuk hi ni in na langa sum man ti tlema sum khola sarkar thu nei tu ti tlema thutluk na siam zung thei sarkar kan nei anga ani atibok Vivek Ramaswamy hi sangkha zakwa songriat panga August ni kwa khan Cincinnati Ohio a apianga biotech entrepreneur ni in le khabuziak tu ani a Republican Party atanga president ni tumngam khopa hu hanga ania kumsang ni sompali khan company pakhat Roivant Sciences sadina damdoi siam chuak tu company thasi sumnei lo wanga har sanna tok te chu lakhomin na hausakna tipunga mi hausaton to ania nikum khan kumin US in thlanpuya president chu tumin Republican Party atanga candidate ni turina beya atirlama che thaviau ma se kumin January thla khan president chu atumna chu ban sanin Donald Trump puita a atifu chauta hle ani Ramaswamy anu le pa te hi kumsang khazakwa somsari chau khan India rama Kerala state atangin US an pem luta anu hi psychiatrist ni in apa chu engineer ani baka lawyer ani boka Vivek hian high school ka lai chuan tennis khel thinin US Rampumpuya junior tennis player Rolzinga po rank nei phania Roman Catholic School high school thlengzir chuakin sangni le pasari khan Harvard University atangin biology subject a graduate nu hian H fana thoka
hedge fund hi amol mangtheyang bera soifia don chuan mi hosa ton to te sumti punbel cha zelna ani berang chu heta tho chung hian kumsari chungin dollar makta duai sari z anei mana hemi pa hian lekha zir chun zom zelin sangni le som pathum khan Yale University atangin law azir zo le a yela zirla hian anu puini ta apurva tiwari nen anin tonga apurva hi surgeon ani Yale Law School a kalla hian US Vice President ni maitur J.D. Vance nen po intria in tunthlang in trian thatak anlani zelani kumsang ni som pali khana company Roivant Sciences chudinin kumsang ni som ni malam jong kha chuan politics lam ma soi ngai lawa kumsang ni som ni pakhat khan Roivant Sciences CEO ani na tanga bangin khotlang nun siam that nalama aril ru pe chowa ale khabum ha saber Work Inc. Inside Corporate America Social Justice Scam ti chu azia ka investment lam thul chong lovin khotlang le politics lama tui pui chho zela nikum khan Forbes chuan billionaire an share tel to ani Ramaswamy hian president chu atum lai chuan mi soilo lam soya ching hlea US avon nei thei chin chu kumsom ni panga ti san tha ti thute US a piana wanga US khole tuini na dan po siam thada du thute Mexico ramaru lawasum dong te soi satura US sipai tir lua du thute soya president ani chuan US sarkar laipuya sarkar na thok za somsari panga zet bana du thute FBI ti topte Nuclear Regulatory Commission le Department of Education ti topte du thu asoi boka khovel mishing zinga hian khovel borok chezela wanga nunna chan ain borok chezel vena tura policy chelu tuka wanga thian tamjok ni in na soibok thin ani US president ni tumin thei topina beya ahan be tak tak chu harwang thaboka mitam takin Donald Trump el phathei ber tura an ngai ani man hiala nikomagas tha khan ni kata interview voi som thuma nei ni in politico chuan an soya hemi ma tharuk chung hian podcast za som nga ayatama ain lan ni in an soiboka puirem rem takani Washington Post in mi puingai danala ka Donald Trump tel lavin Ramaswamy hi pahni na ni a Ron DeSantis nuaya aoma mase campaign akal chho zela DeSantis le Nikki Haley te atluk lo ta tiela kumin January ni sompanga khan Iowa Republican caucus Trump DeSantis le Haley te nuaya omen palina ni ta ka wangin na beidonga hemi zanla la hian president chu atumna tanga in hu do thu puangin Donald Trump support don thu apuang halani US khowela ram ro puiber ram house ber le economy lian berani ti kan hreveka chuti chungchuani US sarkar leiba hi aturu hle thunga tunthla November ni sompali thlenga US leiba bel khom chu dollar trillion somthum panga chuangani thu US Treasury fiscal data chuan tarlan ania trillion khat hi maktaduai hlir maktaduai khat ania chutiani choni we sarkar leiba tamturu zia hi kan rathiam mai ome heti zat ban nei chunga ramdang tran puinan tele ramdang ven himnan te asum tam tak an pechuak reng mai boxi hi Republican Party hruai tu abik takin president ni mai tur Donald Trump chona soina sa a US sum man ti tlema an ram sum le pai din mun siam thata America mi puitele an ram din mun choi kan chu an thu puilian berani don ti chu a campaign aw hlalian ber pakhatania he aw hla ti rotling tur hian US in anla nei ngai lo Department of Government Efficiency dos siamin Elon Musk le Vivek Ramaswamy te chu dos commissioner tan ruat annia anni hian kumsang ni somni paruk US Independence Day July nilia an han zo man don ti an soi to bokani Ramaswamy thu sei tang hian dos malang na tur hi aturu dona US sarkar lai pui noya na thok tu hrang in an do ngai don ti achianga engang takin nge ma an la kanga engang takin nge du lo tulamin an dawang ti te chu ngai tuana omme kania Musk le Ramaswamy te hi an hlotin hlau chuan US ro puina bel cha le ngei don ti achianga an hlotling ani chuan ramdanga po sarkar na thok loa sumkal ralna salutuk ti tlem tuma malak na hi US model Antonin kalpui ani chauzel mai thei bokani ilo thlir zel phot mai te ang bazar ilo thlir wangin kan lome